ole tun tum chu Sushant Singh Rajput a thina hnu chui kalmek zela rin lo dewa Bollywood actor le actress ming lo lang te kan thlir ho don anga chumi ma chuan SSR a thu thar le a be bom tlem I hantar lang ma saphot te ang kan gana ra not point Mumbai chu asanin an kholama pan kan ti to kha an khuwa po anun aral muang chuang lo ni inalang Home Ministry atanga phone call dongin anuna der thon thu le film khur takalo om tur le Way plus security po an lapek chunjom zel tur thu an hril ni in media ten an tar lang vele ta Sushant Singh Rajput hina hnu chui kalmek point a top lama hnai viau to ni alan lain fin fiana tur lo chingpen na satlu tuka wangin CBI lamin har satna an tok na sa hle a athi dan an hriat theina tur ol samber postmortem result lo buai chuar lu tuk chuan an lu ati hai hle ba ka thil hrachiang bertura an ngai SSR in lu apui Siddharth Pithania na thuria dana soidang lam ve chena wangin an buai hle bok CBI ten SSR thina an chuimek pa in a manager Disha Salian thina po an chui tel ve ta zela SSR thina nena inzom theitur thilrin hlel ompon mule anual to ni in an soya chuti rualin Mumbai police lam ten Disha Salian thina kha mani in tilumtia a khes an lo ti top wangle lekha poimo om ang te an lo ti buai churna sata wangin har sanna an tok chove mek ni in an soi Sushant Singh Rajput manager Disha Salian kha pongsual ron ani thu thara om vele ta he thu thar ron soi tu hi jun ni riat jana Disha te flata party a khan atel ve thu soin khami jana thil thleng kha audio video mangin News Nation channel te ahril thu hretu nia in soi hian a om na soi du lova anun na la om thu soin athil hriat ang zong te chu CBI lam hril hriat wata du thu asoya CBI ten an biak po wat theinan a Aadhaar card le driving license copy a thon tel bok he audio video Aadhaar card le driving license te hi news channel te hian CBI lama forward ngal an tum thu soin hetiang ani ta ka wang hian CBI lam po hian an hnu chui lai mek hi chuti maya ti top thei alani lo tur thu soin final result an puan hun tura media tam tak te lo soi to po ti dang lama chul thut mai thei an ti ani SSR thina chui mek ani laya Bollywood mi le satan Mumbai lo chua san tum chu thil ti chi vakani lo aniang Mumbai chua san to reng chu NCB te hlau wanga tlan chiani anga in media ten an ring hlel ngal zela zui pon hlo zui zel ni inalang engpo ni se kan lu thui zel ma in he channel min la subscribe lo ten min lo subscribe pa like le comment te min lo pe a share te min lo ti sak zel turin in khongai na kan han ngen le tin notification bell kha lo on ula video kan ti chua thara piang in lo muhal zel don ani ole kan thu puila malu don to ila Sushant Singh Rajput thina kal zela Bollywood chung kwa atanga ming lo lang vete alar zual han thlir ho don ila an chanchin chipchiar takero karon tar lang tel ri don lo ti min lo hria sak ma sak ka du e pakhatna kan gana ra naut ani hi chu SSR thina soito chuan a ming hi alang nge ti theiani a tunlaya mi te ngai ven ber po ani ome mitam takten Queen of Bollywood anti hial thin kan gana hi Bollywood atanga SSR thlawang langsar taka haungam om chun ni in ama awangin tuna hian Bollywood chungkwa an buai chho meka SSR thina chungchanga rui hlowaron soi chua zewa wangin Bollywood star te an tal buai chho pha mek boka Bollywood atang point huat ron le beiron po a hlona sa to hle a thatuma phiar ruk mek ani ti thom te po om le to in Home Ministry lam point Way plus security an lapek chunjom zel tur thu le an hum him tat tur thu an soi panina Sara Ali Khan ani hi Bollywood actor lemchan thiam hing thang tak Saif Ali Khan le Amrita Singh te fanuni in Bollywood actress tho ani kumsang kha chakwa somkwa panga apiang ani a film enge mozat changve to in Bollywood film entry chuan kan hrede ufur to ome Sara Ali Khan hi SSR bial nu hlui ni in athina kal zela aming lo lan dane ro adu omte chiam lo ruihlowa in nam hnoya ngai ni in ria chakra borti nen an in close thle a ruihlo te po an lo la dun photo ni a soyani pathumna Urmila Bollywood film entry chuan Urmila channa pakhatal kan ento karing ani hi chu ruihlowe mo tual tha wanga aming ron lang ani lova atong ve chiam wanga ron lang mai zo kani Razia Sabha a Jaya Bachchan thu soy thlop thu tong kam ni khatle ka aron tui ni pa in kan gana aron attack zewa
kan gana alo duai lo ro puisi kan gana chuan Urmila hi soft porn star mai ni ti in alo chhal le tani palina Sunny Leon Bollywood a melaron in lan ma kum engemoti chung zong khan puitling film achang thina abikin mi patlang walchin chuan kan thredeu furina rin om puitling film ban sanin Bollywood a alo zuang luta film engemaw zat changjui ngalin hu hang po ron nei lian hle tunlaya Bollywood actress Zinga Larberti ngam hial khopin hu hang anga a milom po a hlo zui hle SSR thina chungchang kal zela a ming lo lan dan hi rui hlo wang emo tual tha chungchang rin hlel wang emo ni lovin kan gana tong du luat wang bokani pathumna a kan soitak Urmila a chan let na khan soft porn star ati du tok mai lovin Sunny Leon heron te khin zewani Sunny Leon hian kan gana hi chan let na pe velem lova engtine motak zong chan let na hi alaron pek vele nge yarin om pangana Salman Khan Bollywood actor Zinga hu hanga berpol ni in India rama cheng sing mi Zinga shelo fa an om lo hial ome SSR thina kal zela rin lo deuna minga lo lang nula NCB tlan chiat san ang hiala media ten an soini in an chung ko Mumbai an chua san thut chuan mi makti a hlo hle a Salman Khan hi rui hlowa alo film chi alo em ni ti chu mi tam jok ngai dan ani parukna Karan Johar ani hi Indian film director le producer ni in mitam takten kan ria dan ero Coffee with Karan so munom tak aron ti chu atangin ani ome hepa hi kan gana po in SSR boral lima king of nepotism ati hial khani in SSR thina nu chui kal zela rui hlowa in nam noi ve nge ni angai thei tur kumsang ni som pakualama a ina party a huai hotna video chu rondar tharin he video a hian actor lar tak tak mi thanem takte chu rui mel takalang hlomin hemi awang hian he party hi drugs party tia soizui ngalani then khatinan rui lo anti lain then khatinan rui anti ve thung engpo ni se hei hi chu NCB lam chanani awangin NCB ten ma an la dona he party akal zong zong te thu zo fia an ni vek tur thu le he party huai hot tu ber Karan Johar hi ko masak berani ang antia Karan Johar hi drugs asum don na hian ain nam noi nge yem ti ero ala chiang lowa ma se NCB lam ten thu tharan ron nei don ti resa ang shimin Mumbai an lo chu san fel vele diam to ani pasarina Jaya Bachchan ani hi kabi khushi kabi gam ti film munom zet maya nu ber angaron sangkhani in Abhishek Bachchan nu ani a Bollywood a po su nu anei nual SSR thina chungchanga aming lo lan dan ero adang dai thung kan gana in Bollywood a chir the nia soin Rajya Sabha a lung oilo thule mani cho thleng chhir ching te hi sarkar hian an tong kam mang film khur turin sil se kadu ti a Bollywood industry thlawang ron hawin hei hian soizui po a hlo hle a thil sa chiang mi alova kan gana ron beve angai tam takan om phani pariatna Sanjay Dutt Bollywood actor Sanjay Dutt hi Bollywood film entry chuan tunge ani soile vak chuan ngai lovin kan tha chiang viau ome a body a seidewa wangin lam lama har satna tok fo thina ni ome ma se Amitabh Bachchan ai ngot chuan kalam thiam jok tho tho ati ni turani dan phal lo ral thuam alo kola wanga chum engemaw zat ko ta in lan jail bang hial zu to Sanjay Dutt hi rin lo deuina mingaron lang ve hlol mai ani hi cancer treatment la lai mek ni in SSR thina nu chui kal zela NCB ten rui hlowa in nam noi an chuina kal zela rin hlela lo kai ve de unge treatment la lai reng chungin Dubai lama afa te le khazir om mek lo tur chuan lama siamin NCB te hi atlan chet san ve mek ni in an soi vele mak mai pakuana tingkal khana Bollywood actress Zinga hu hanga ve thin tak ni in a film channa munom lo engma om lo ti tur khopa Bollywood a mi khual lo ani film producer le Bollywood actor lar tak ni bok Akshay Kumar anu puyani SSR thina chungchanga hian a hran pa chuan a minga lang velem lo chuti lain ani hi kan gana thu soi pakhat Bollywood industry a hian za asom kuaten rui hlawon khoi ti thu a soiron chang let ve tu khani in tingkal hian kan gana mi pakhat thil ti diklowa wang ringotin mi zongjong min burbun su Bollywood industry a hian rui hlo ti mi an lo amani ma na kan vaya burbun chi ero kan ni lo ti in alo soi ve ani anni nu pa hi rui hlo chungchanga hian rin hlel an la ni velova SSR thina chungchanga po an ming lam rik a om ngai lo ani somna Riyad Chakraborty
ani hi chu SSR thina chungchanga mi terin hlelber le abul tumtu berni angai ruilo manga sum don na in nam noiwanga NCB tenan man baikula jela tang mek khani in ani hian ni tin main thu thara nei renga media te dan tar lang seng mek lo jok ni inalang SSR in achu san don khan SSR in chung bungrua enge mozat achu apui ti le SSR sum mangin party lian tham tak tak lo huai hot thin ti tele thu thar eng moni tin alaron nei bel zelani som pakhat na Rakulpreet Singh ani hi NCB ten ruilowa in nam noi ria in Bollywood actress ming pani apuang chuak tia media ten an thedar tak chiama pakhat jok khani in achan chin thu thar tarlan zui tur om viau lo ma se khatianga media ten amol pho theyang bera ruilowa in nam noi nia ria in apuang tia an soi chon chungchanga Rakulpreet Singh he alom lo hle a kota zual kowin finfiana mumal engma om lo le amaria ngei point kot ma ka puang lo ti chungpo a min timual pho kha kalom lova rang taka ma min lak sak kadu ti in kota athlena he athutlen hi kot chuan lo pomin chuizui ngal turin thupe ka chua zui ve ani engpo ni sen han chuyanga alo in nam noi le nam noi lo chu kan la hre thuai tho tura nga yang tarlan turatam tarlan sen ani lo heti chin hi SSR thina kal zela Bollywood milar then khatte ming kan tarlan thei chu ni phot se rem chang danga hei aya kim chang le chip chiar jok hian tarlan kan tum don nia